Into efanele understand ngempilo ukuthi impilo yomuntu ayikazi iqale ithi mayiqala ibe yinhle. Akuqalanga kwaba kuhle. Kodwa futhi akuzophetha kungekuhle. Angiphinde lento engisho. Ngifuna ukuthi empilweni yakho akuqalanga kwaba kuhle futhi akuzophetha kungekuhle. Indlela oqale ngayo ayizofana nendlela ophethe ngayo. uNkulunkulu medala umhlaba udala umhlaba wawuyihlanu ungenalutho, then lithi makwenzeka amanzi, abakhona amanzi, separate amanzi kwamanye amanzi. Then lithi iBhayibheli wame udala umhlaba was dark wabamnyama, kusho ukuthi umhlaba mewudala uzange ube muhle. Kodwa entweni engekho yinhle ngoba khona yena uNkulunkulu sashintsha isimo, wakhuluma ukukhanya phezulu kobumnyama. Mayiseqede lokho wathi kuhle, angiphinde futhi konzongizwa. Meqede konke lokho wathi kuhle. Ngamanye amazwi before kudala umuntu uNkulunkulu wenze esho ukuthi makube kuhle kuqala. Ngizothi empilweni yakho noma ngekuhle manje noma kuya kukubi manje, kodwa wena udalelwanga ukuthi uphile esimene esingesihle. Isimo sisazoshintsha. uNkulunkulu uthe medala umuntu wathi kuhle. Before adala umuntu uthe umhlaba muhle bese wadala umuntu. Nami ngizothi empilweni yakho noma isimo singesihle njengamanje, kodwa sisazoguquka, ngeke sihlale sisibi ngalolu hlobo esibi ngalo. Sisazoshintsha ngoba wena udalelwe ukuthi uphile entweni enhle, awudalelwe ukuthi uphile empilweni ebhitsa kanje. God bless you.